Nanggronya termulia syedara wajib napet perkara ilmu para ulama pertama sebagai lampu dunia. Yang kedua Allah keumara, Allah keadilan benar nyata. Sallallahu Allah ala Nabi, Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Yang kelebatan yakin bagi tanya mu'min ke sabda Sayyidina. Dermawan urang kaya nangronyo bahagia trumakmu sejahtera. Menan keyakinan mulia badan mandum ane bangsa. Nangronyo akan aman jio permusuhan tanyo doa. Nangronyo tromulia syedara wajib napet perkara ilmu para ulama pertama sebagai lampu dunia. Yang kedua Allah keumara, Allah keadilan benar nyata. Sallallahu Allah ala Nabi, Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Allah perkara yang keempat lam hadis ke surat di sinan nyata. Doanya urang fakir yang gasin mekuin ateh rung donya. Hanjuta mepake bandum saban sari getanyo si bangsa. Acenyo betrong aman dalam lindungan Tuhan tanyo doa. Nangronyo tromulia syedara wajib napet perkara ilmu para ulama pertama sebagai lampu dunia. Yang kedua Allah keumara, Allah keadilan benar nyata. Sallallahu Allah ala Nabi, Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Allah yang kelebatan yakin bagi tanya mu'min ke sabda Sayyidina. Dermawan urang kaya nangronyo bahagia trumamu sejahtera. Menan keyakinan mulia badan bandum ane bangsa. Nangronyo akan aman jio permusuhan tanyo doa. Nangronyo tromulia syedara wajib napet perkara ilmu para ulama pertama sebagai lampu dunia. Yang kedua Allah keumara, Allah keadilan benar nyata. Sallallahu Allah ala Nabi, Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Allah